High African History and Heritage TV. And as also for historian Kodwajima Magia Kumya Biu. Na munim se meje Kumya se dia na eyasema mu edem kwa ena mede bremo. Enti ni edika yebeda obo ade asese wa ma de patch yen. Na saa so na yebesre obo ade nchen inshira ediam African History and Heritage TV. T4 ene ahwefo nyina. Several bia yede content etumo. Mo subscribe na mo share ma afofro nso enya bite. Da mo asibe bre obo ade inshira mo. Na anope de bedenchia kese be ma yana na osajefo adwumambadu a otosumienu a oye doma manhene ene ne hema na na frima adwabe enchia kese nkoma okochire dom sachiakon a otosumienu a oye drobo manhene na ibintenka ne hema yana na ansu a sansu na mechia yana na odene ho afram brempon a oye suma manhene enchia kese enkoma yena na amoa atu konkonchia oye jape krum manhene bede enchia kese ma ebema ohempon yebo asiama oye atiwu manhene na masa achia na afranketia otosumino a oye twafo hene ewo techimai na nchia no ne kwakra enkoma okropojai bofo bene a otoso 9 a oye dwinim manhene na nano madaroma nchia munyina odofo ene adisuana mde ban ya tuni din se unexamined life is not worth living. I repeat, unexamined life is not worth living. Na se kire ewo twi mu tietia ne se enipa otiwiase na se wa won kari oho anhwe a wan kari wa brabo anhwe a wan kari ni posu anhwe a wa hwe a wiase asetena no emu enye ode na odofo ansa na mede lecture no se ne modika ka no me page we so de eya adisua ene yesua kire wadwen na men kire madwen na oman no enkonanim enu ntima mosonfo historian Kodwajima ribia mesebre ebetra ha no na ansa na mede lecture mbeba no odofo yenkwa ahoma no so na yenkotie nsema abeto Ghana mamu ye amanfo ka na adoma hino eno na nkrofo ka eno ne beye me lecture we ne fapem enti yenkwa ahoma no so na yenkotie asema na adoma hine kan ya ejentre ha producer twedagum yebetima komfo no te say ne ama bibia firi sura adwuma badu antoso mienu enye no kura da na okura ya kan sikaja kofi no bayide ba dwam no yes won hu say ne baso ba dwam no yes won hu say ne baso so yes we yensanko ahoma no so na yensanko tie Denchira abrante bia owo denchira a wabie denchira Heritage Foundation ono so asema oka ya etise ne na doma hene kan ye efa asantis kabie ho yenko ne yenkotie iti amra mo chechire amkoku dwabenfo ne koku eye entim jakari e o feyi ase amko na entim jakari eti rempia kunya ofimba akunya no so e na oto oware e na o hye golden mask no dwabenfo no mkoku ne e fe na adakwa yi adom omo mo ede nchirafo omo si de dwaben e yo we ko da bi oyiko fo na omo dwaben omo ye kruntiri oti ase omo de akire omo ne kotoku yusu de same suma akire bosom na mkoku no to mkoku no omo je omo fa na kunya no a ye sika kokko na omo fa na oware no na omo fa ne golden mask no to omo kuntu kwani nyina wie na omo di nkunim esanti for no omo ka omo together because of what di nkunim wie no na adwene keke konfano chim say they can create a new kingdom so what you say
nyame ba obeto aso wo ho ya obeto aso wo ho na ware asem no but no kura be na adwene kre konfano chitim say omakọ sa esa no edi nkunim dia they can create a new kingdom from the coalition of form we no essential for. So they need to create a kingdom out of it. To create a kingdom out of it, one, we here akunya tuntum. Because you can't create a kingdom without akunya tuntum. So what I say, it's akunya tuntum no. And I remember I said, "Sadi yankwaji sika akunya na akodi adakwa yi adom ho no." Na mko na ntim jakare den exeso no. They to ware. They to ware na mko je no. The face mask na nya. Yes. It's no na mko je ye. Utie. Na konfano chi epunu ye, otwetwe mo no ye ne opunu ye. Na odi yakunya tuntum mo se amutu ni sikadwa kofi ade ntina fe sikadwa kofi bi se eda no mo court kwane na ye efiada den cheka se me ka den chira efiada che se fe yi ase ntoko no mo kunyen na ye efiada ni otu akwane di sikadwa kofi fe na mo je akwane free intim jakari ho enfri so na ba ye eti sa mask no ene so kodwa ben hi enfri so me didi nana bo adu ntia mo me ma me ni ekuehu oba otim ema inso free from ba me nana ene abrewa so mo me nana ene kwa cha from me nana ene kwa cha from enfri so ne baye oba like friends say oba hima say akwani free so ne baye me bi so asemo ani ta kwafo no cheka kire osie tutu say akwani tumi nim je say o makọ adanse bodwe sango akwa ji dwute kuduo no abeka ho se otumfo oba ma so bi so ade bi na edi nanim ene edwute kuduo na me kire o say den kire etwa odwura bodwe sango de dwute kuduo busumuru afran busumuru nyoma ne ba na kutoku e de akire suman na yeden aba nom de na den say use immediate for the last day nom de ayeden de aye amama na amana ma kan omkura esom nyina ase ti konfana chetan den say onim say omeketi ni wa ya omuhia sa atumi no na de ayeden e de aka sikadwa no ho emfiri soro enti omkọ adanse bodwe sango ene omkọ ko 7 times na jakari panyini e di asante so sa 7 times adanse bodwe sango omudi asante so sa 7 times if you soon a buy ya and ka di ntina omukaze den chira kwene free suru buy e ba na de abosom yensa na nam dada it is a free suru buy e ba anfa na abosom amba na emum ni se ba asase so e ko bodwe sango fo ho na kwaji dwute kudu e be ka ho ansa na tunu abem nti omukwaje de me ba nti omuhu se bodwe sango eni kutuku fo e kan bo me na eren ekun nti sade yen ko atake kutuku oti ase ansa ne aba bodwe sango so nti eno na e ma asante e friends e kokun na ofosu hini apenti na ye kura ye gina ye papa mu aye hwe ase na be fo nyom ayi chi ya amoku obosu na apenti obosu na apenti e ba ko ye no na eye friends e hif me nsamba ansa na ayi na from pon manso e ba ye from pon manso ba ye no ana otufo o se ase se omo sanso e kwa den ani ayi because eye kutoku omo support bo ye sango ti omo ni e kwa akoku e na 17 e na kode akrasi atuaba aguna tuaba ebo se tututuo eto pra kwa akunu ama be asante ntam ko yese me kame me na kwa ma chiro mo ani no enti ye na opoku are bai katachi bai no na osuma oba ekọ okrom mo ba yisa okrom ho to osuma oba no na osuma de bo so hene as betwani ekọ ho na mko ye spy na mko hu omu weakness na na so hu oba na amosi akwani ni fusion person bisa professor se organ anthropology se organ say se frisu na ba ya mpa ade tina konfana ka jim se tumi ni so mko boyi sanwo ekọ yidute kuduo no aba na konfana chine o se dutu atena de nkyira to mu nim se so mo ye jankoba amambre no emna mu twa odwira amo de dute kuduo busumuru afran busumuru nyama ene akire suman no e ka immediate twene no ene twa odwira no. Are you open for debate? I'm open for debate because this thing you are saying I'm open for debate ene busa say amukọ aye na amukọ defeat aye na na jakaripen sam na jakaripen onti na ni jase hene na edujamfi the first ti say yebo otumfo nsam ka say me ne o say tutu me na ku edujamfi bo yisan go edujamfi won ka say dey say okọ edujamfi okuku no okofa sa ade yes amukọ di dute kuduo no e so me ko di na konfana che epunu na o de kan ho ti say ona hyem na say now yensan kotie ayampia bia nana bia owo Ashanti region otoye yenkotie me hunu jibini die wiase sadom ahene wo baka brofo asante ne bronko eni bro ni asem na boni bani akono na bro ni ho no ho boni bani akono krani ho no ho boni bani akono kwapru ni ho no ho boni bani akono fatifo ni ho na sem ni ho adon no mako
ya ko na ba ko se e na ba ko se na se ya kasa makatiti amakuma de brodi fita na wo jimifo jimini ya chi jimini wo de masesa ko enye yi ase wo kan yesa sikadwa ofra no na no kakraka no ofa twitwi fom kwase o ni mababe onyokuli nipa nyokuli zaten ne nyokuli kra den kra san ne nyokuli no ewie obadwafo we de yeseka kum ya gyen kwakwa num wate mpanimfo myensen ba no asem abaka ne osagefo kan enu bia na branti kan o de kra no wotro challenge say why ready says kabia infri soro ne bae nti why ready for a debate no ema na nan obetoto ayampia editia osagefo na mewie lecture we no atiefo mutie me na mote nemo biase na omanga na yetim no ne ayeta ka ene se o asantefo ho wotan amanfo empe asantefo asem ye kaseti asante ene ne kro ne ba asante tan me kra mo yesa campaign no bi se esese Ghana fo ye jai sa subai no maka bi pen aye campaign se asante maka bi pen aye campaign atia asante tan no mumie nyai na yese otwe ahoma sa ma na bibisum na ade bia nso ye woni farbai yankrofota kamzo asante fokra sabio ya woskantia na amanfo ni breyen ebinum so santini o hyene mpaboa kra okwa asane obesi apolish no enunti na amanfo ani breyen ene me ba be tro se enye no kre me ba be tro free abakose mu now I can cancel my way back in kind Menya free a vanished dynasty Ashanti written by Fuller, Francis Fuller. A lot of scholars and so I capture same information or their writings. Now it trains them or say conquest and incorporation and the great roads, major campaigns of Ashanti expansion in the 18th century. Me shall say Africa. Asante manya o se tu epompamye. Eye se obetre na tabamu anase na hyem. Ewo ye man Ghana mu no. Amana man ahodo a Asante ene bedi akon ena mo mebe boboyi. Asante ene nkran Accra Ediakon 1742. Asante ne Fanti States Ediakon 1765. Asante ne Akwamu Ediakon 1744. Asante ne Achim Ediakon 1742. Asante ene Asen Ekontokwa 1715. Asante ne Wasa eni Kwifo ede Boso Ntokwa from 1715 to 1721. Enye Ntokwa dakuro. Asante ne Amanahia eno ye Ahanta area ho. Asante ene Safo no edi akon 1715 to 1721. Asante ene Awi Ekontokwa 1715. Asante ene Denchira ede Boso 1701. Asante ene Sefi edi akon Ekontokwa 1720. Asante ene Wanchi
ne abesim de boso 1711 up to 1712. Asante ene basa ne krache edi siani ntokwa 1745. Asante ene techimai edi boso ntokwa 1722 to 1723. Asante ene jamai edi boso 1740. Asante ene bana edi siani ntokwa 1730. Asante ene Eastern Gonja edi boso 1744 to 1745. Asante ene Western Gonja edi siani ntokwa 1732 to 1733. Ntokwa na enye one day. Asante ene Central Gonja edi boso 1751 to 1752. Asante Ekutia Dagomba 1744 to 1745. Asante ene Alonso edi boso na mom ehono asante entumam penetrate ewo Angloland. Entiminua the Makiken never form the basis of my argument, and I'm a lecture. Document nini. Mimi nitro ewa bakosi muda. Safo we nyina Metropolitan Asante eye mprempri Asante hu. Asante region. Obri comfort form ye no. Amanamono kan bebo mu 20 kilometer radius no odia dance ebe ka ho achiri no ene safo we nyina ekontokwa ewo Ghana ha. Now omana wabakose mu no amana kese a ewo Ghana maimu ha bia no Asante ne ba kopen enti obi a ugina bia etesa no omana anasem krofukuo bia mugina bia etesa no moho beya hi moho ebeye nkrofo hi enkankara san tokoya Asante ne amanaman ya amabobosu nyina ekon yi wo mo na nanom ekayo wo badwenim enti obi Asante ne kon ya Asante den hyeso etabiri na japade bi ede koye bi ase ne nananom eka kire no a ebeye ne ya Asante ne ho beye na hi enti Asante tan no is rooted here na gina so de ma boboi atiefo se beye a mo betimi yie no me sane atimbio Asante ne Accra nkran Ga ekum 1742. Asante ne Akwamu 1744. Asante Achim 1742. Asante Fante States 1765. Asen 1715. Asante Wasa NP4 1715 to 1721. Asante ne Ahanta amana efren amanahia 1715 to 1721. Asante ne Aomi 1715. Asante Denchira 1701. Asante Sebi 1720. Asante eni Akwamu 1744. Asante ne Basane Krate de Boso 1745. Asante Kutia Techimai 1722 to 1723. Asante Kutia Wanchi 1711 to 1712. Asante ni Jamai de Boso 1740. Asante ne Bana de Boso 1730. Asante ni Eastern Gonja edi siani 1744 to 1745. Asante ne Western Gonja edi Boso 1732 to 1733.
Asante Central Gonja at the boss 1751 to 1752. Asante Ene Dagomba at the boss 1744 to 1745. Minua Asante ho hino ne fapem eni ne fapem ni. Eti omana wabakosem te saa one amanamana kese abewo oman nu akonto papem bia nkankara a situation say anase ekoba se utimkuti a ona udi won so jeje bajapade bi no oho beya hi ene eyade da ho nye Ghana ha gwom oko South Africa the same thing Zulu for omudi akon oko ha Benin ha da ho me Leroy Gwenhazin ono na bakosem saneti nti omani bia abrofo atetere partition of Africa bedi shiatum na betetere ye bia omana na woma one safo no di akon bia oho ye hin enunti ena Britain for abrofo no ba akra se bebe kontia metropolitan Asante amana maya amabobo nyina obi akosopoto Britain atemfo supporto Britain ascend all the coastal states, gas states, akwamu obia the soldier for koi, say nkokunti Asante. Because na Asante akonti asama na man yina e de makwa so money pen. Asante taino. Na shall say no. Mimi awuti me. Enti Asante se say na Asante history etia dia. Enie na amanamana Asante akonti abenyina no ane be wo Ghana maya yetimu no se bi obi koni history na se nationalism bi ono ne man no a Asante kutia no eho do be wura ni mu a nationalism be wura ni mu a ne obeye bi ena na adoma hene ene abranti yet Ghana ha ena ohini bi a ofri Asante okọ adwabo bi ase enkrafo se be mane kwan mane ntrapa kan mu ye nyina ye condemn saade no nanso na ewase na se ne makere mo ne no Ghana fo na se eni enti nationalism omanya wakonti amanaman sa no ewo hwa pe ubehu se abrantie bi ekokenkan history na ohu sa asem no anane nananum ewesa gunitim ana ohini bi betra konwaso na okenkan ni history hu se Asante kutia no Asante fa na japade we ofa na japade we ofa na oman ho done ne man no ho yaudie ebe wura ni mu a ni obeyeni na asidanka wurade se ni ama oman Ghana yenya asundua a yetim sabre ene asema bebeken won se abrofo no baaye no so Britain for baaye no kwana abefa so etite yemu kwana abefa so egru ye no indirect rule abede baaye no sa tribal kingdoms ambobo di binum ka ho be recognize obia under indirect rule system beni be bobo amanyene enti sa system no eno so establish these tribal states tribal kingdoms no e shemu kena enti Ghana na ye wono ye fra bibi sub-national consciousness sa sub-national consciousness no adidiyeti ete national consciousness obia ne tribal state ofrim na ni je ho obo ni kromhini di pe ana ho owoso obo president di kura o man obo MPD a o man obo MCD di a o man ofa ho nso bo ni kromhini di pe na ni ahahan udi president atema obi amfiu udi MP atema ofa ho di udi MC atema okobo bi na nso ko ni kromhini atempe Choboy na wasore obeko ho ndokwa eno ne kire se
kwane abrofo no fa so chiche ye mu na indirect rule be de ba ya antiman kan ya mom na mom be recognize ohini bia se otenas asase so no eno amaya nka mom as a nation na mom ne ya edija ye ne se sub national consciousness obia ne tribal state ehodo ewonimu ete national state and a national interest no eyade da ho eyade da ho omana the legacy of British colonialism abedija Ghana eno no Kwame Nkrumah ne bae ye ko independence kwa one say betete political parties no along tribal lines and Kwame Nkrumah who say emwa no the avoidance of discrimination act eba be gu political parties are na batete no along tribal lines ebe gu no and also institute boarding house system eti obi free asantemanum obi free kwa obi free achim obi free western region aomi obekon kran host ntino sa tribal intercourse no eba yemu no na ebresa ade no ase kakra ama sabri yanya yitia yadidim ewo oman Ghana mu now mawie ho now my second point ne say oman bi te sa asanteman a wabakosem ene ne makan what the nkrofo ani pen almost all the tribes almost all the major kingdoms in Ghana asante ene ba kopen eni na ntokwa no so asante di nkunima nyesa okone trasel sa manamai na japade ofa wanya japade especially the northern kingdoms no wanya gold and fa obeche benkwa akoton edi amabrofo no ewo ponam ho enti sa kudie a asante konye no a ono di mako aso tribal kingdoms amabobo dini ani no uvi se bite asante oti asante no kura na ne boafu in advance enti yete hwa na se subnational consciousness nationalism bi ekogura obi mu a ne obeya ani na ne answer no enya yampiato a yete se na ya owa asante mu oto e de be masade no ajai eno kura ehim kena e masante no ho ya himo what you say ehim kena ni ebe mo na jai a containment strategy. Minua subscribe na share. Nama afofro enti kaibo bi na de pa. Ni ebe manajai enya yampiato eya hobrasie kasa eni abotre any good speech kasa de ede bema asante ho hia ewo nkrofo mu na asante ho yaudia abewura Ghana fo mu eye na adom ahene kwa eni dentra wo hu nationalism bia pie dentra ebi be pie nkran ebi be pie fante ebi be pie yes almost everywhere because colonialism enyede colonialism enyede maminka masembi ye wo university no say ye kire subject bi to say slave trade history department slave trade any colonialism neocolonialism na say abrofo no a students na beba Ghana University no say lecturer no topic na lecturer no a slave trade pe who say slave trade no ochira okeka abuse na ewom hawo ne ahochira na ewom in the African Americans no better class no no ubon say na yaudia bi abehwebe mu enti be peja bensa questions abebisa no tim say anu ehyepa na yan Ghana fo ma no kra na Africans na ye ho no so na sa yaudia no ya filibi ekoba sa pe ubon say na abrofo no mvida fo no
beto na ba ye din ye tre colonialism sa me university na me history no me share sa de no nso me share nso wo se na abrofo no ba ye din adentia kwasi buroni nimsa ode ye ka buroni onimsa ode ya bibifo ka enti se buroni hia because kwana ya ni mbako abedi saw abibifo yani from slave trade to colonialism no mu ya papa we say ya di obi cross ka mo nim slave trade sani abesi treaty yankrofo enti buroni a ono wa kan slave trade transatlantic slave trade European conducted slave trade na wahunya abrofo di edi abibifo no se abibifo ya ka ho asema oto anu wa yedi because onim se onananom edi abibifo ka ye ka colonialism na oto na wa yedi because colonialism of any kind enye de na wa yedi because emu eya now let me tell you embassy in Africa slave trade colonialism neo-colonialism these are three fundamental phenomena what I say ewo ya bankose mu abibifo ye nya ho asem ka da ko sisi wi aso be say abrofo beto ya nananom kwa na besan be di yeso ye nya ho asem ka da ko sisi wi aso be say in the same way no asante the way asante esi di akon na ahini akese wo Ghana okuti abeno sa asante imperialism asante colonization asante colonialism no enya die be free ni patim da ko sisi wi aso be say na ne ebe masafo no ben kai bio ene se asante mu amabakosem te sa no mu benya abotre enya atenidie because as enidie no kra no ebe masade na to akoso aye mo na ya odidi ateme ufi se eno ne beja ya na enya ida oti ase nia ebe mo ne jai ena mebe abobosu yi odofo subscribe na share na asem we de asema eye asemoda esese ubia etibi ne ebe mo na jai na mebe boboso yi mini awa hwe na do ma hene oni ya na asante hene basemi estatifri he estatifri wakum do ma kusi eno ende koshi na do ma hene eno bae sabre no me oba ebe kasa ye sabre no historian ko biadima me tisi biam ena mko bie ki bi se sa do ma kusi no me abakosema makenkan e kire se enye do ma hinkro we kusi enye jamaifo ye kusi sabre na ma yete sontre so no according to aduboan edi ade ya dae so no eye domafo nti ye ne se tutu nom kon ya ye migrate ba be chechiri jaman man no a abusua na e ka sontre so no be frɛ so ye jaman no kwa be frɛ jaman fo no kusi no na ote ho enti onye yen jaman fo domaka hu bi ye kusi enti kam de sa de no betum no ade no egentre hana nka explanation no from asante side no enko wie se na do ma hino historian bi amayate asese kusi no kra ya kana enye kusi no sabre sa kusi no ayate no aye ka se ye twa ni ti no de ono de na ote so ntreso enti sabre na onananom afri hako enti we de adobre enye kusi na ya ka na esanse sabre na mote doma mote suntraso na efra mo domanti ena yede
dɔmaa no akɔka ne din ho na mbom no ɛnya wodɔmaa ahenkuro ni kusi wodɔmaa ahenkuro kusi deɛ yɛnkye obi a yɛfrɛ no kusi a ɔyɛ hene anampo ɔyɛ hene ba ɛne na ntwa ne ti da nanka asɛm no a close wɔ hɔ badeɛ ne ehu yɛ mmuaye a efiri ɛhɔ ba yɛ ne sɛ wopɛ so asesa abakɔsɛm a ɛwɔ hɔ na yɛka wakum dɔmaa kusi a na ɛyɛ ɔya yekunampa. That was the response. Minu ya wutie me hwɛ emra duru sɛ Ghana ɛsɛ face fact ye ka nokre yanka nokre ne yɛ nhwehwani mu sɛ obi tumi a ekita no nti obi dɔma edina chinti ye nka nokre ɔyɛ mistake ne nka nokre nkyerɛ no a ye mmoa saa nipa no na ye mmoa ɔman no na ye mmoa ɔman wei so na so ndue nti ɛsɛ nya akokoduru ne ka hwɛ asante kwadwoma asante to yakum dɔmaa kusi yakum jama dinkra yakum abiri moro yakum ne yakeka ka ho no me historian me dia dance sɛ ahemfo no bebree ɛde tube ho ba benka ne ba no bɛka no wɔ atentebe mu ohu atentebe bia ɔbɔ ne twene na ɔka ahemfo a oku bɛ ɔkuti abe no oku bɛ no ɔde bɔ twene enti sɛ wonte drum language a bɛbɔ twene bɛ da atiaseɛ asɔkwafo ɛde ɛbɔ tokwa obɛ da atiaseɛ wonte aseɛ nambom ekoba sɛ ɛyɛ praise song a wo kan wa no nanne abɛfo kasafidie ntenten so pekia nipa no tia ɛbɛha obi tia ɛnha no bi so tia akoma no bɛsɔre na nkansakraye bi emram ɔdɔfo a wotie me wo de ɛyɛ hwɛ asante praise songs wakum broni makata wakum dɔmaa kusi wakum jama dinkra wakum abiri moro wakum bɔdwesango adujamfi wakum hwanhwan so ɔte hene ɔtra na hemfie na ɔno so ba ɔde bɛdi akon da bia ɔde ato abɔnten mikum ɔsɛ tutu ɛde ne to pram mikum ɔsɛ tutu ɛde ne to pram mikum asimasi na awowi hene so ɔka safi hene ɔka dɔma hene ɔka yɛfrɛ nsɛ nkra hene so ɔka ne deɛ dagomba hene ɔka gonja hene ɔka ne deɛ ba okunku ɔde ato dwom na ɔka wasa hene ɔka twifo hene ɔka asen hene ɔka fante ahemfo nso akeka na ɛba abɛfo kasafidie ntenten so a ususu sɛ deɛ ni besi ɔman no minu awutie me bisa deɛ ni besi ɔman no eti amamre bi wɔ hɔ a ɛsɛ sakram amamre bi ɛwɔ hɔ a ekum nipa sunsum no ɛsɛ sakram deɛ ni ebesi confusion ɛna ebesi ni yɛyɛ huni a yɛkɔ so yi ɛnoa ɛna ebesi so ahunu ya metro no enti minu ano mo me nka no kre ɛwɔ ma no enti nia esisi no minu aso asantefo hɛ asɛm wo ya mekan yesi nyansapɔ yesɔne badwema sɛ wonya badwema a nyame ama abotra ne mekan won te ase wa wo ya hantan na nyame ma wo abotre na wonye badwema no so masem presentation won te ase this are badwema me sama mekan page so akasefo from Paul MP4 even ahemfo akese abroje from binum craft from Mr. Historian what some way how can o ho document scan it ma me so me read bi na ma scan it na me ato be mu na be so me read be bibi asua na hantan fo no de ayampe ato e na bebeto nanso nya wa yampea e na metie na mbom asema ye no kore am de betu dwa na be dwodwo nsema no na de afundue beba eno na me historian ko biageman matum ho si so se meye segma no me ko university no
history na mkosua ye nti asam bi history no eye aduma ede chichire man Miria utie me Miria Santini the solution to the problem and I maybe tremo solution to the problem asantitano ni root no ma tremo and ma tremo solution no yamielsa containment strategy necessary asantifo mo faso make us send person sikire na do ma hene obeka sikadwe ho asemi won say eya asantifo ya pa o ba ne do ma kusi no a o kan na o teatea ho de no de asantifo fi say eye nokre enti no ba kudo ma kusi nti esese beka da bi e da kwadum no ma beka onu de okoka say sikadwa every srono wo say agentre ha wo ni abranti woka dentira asante de bekoye sabre na dentira di asante so wa o de o ti asemo o kan ye no nyeme na meka o ti ase enti nienka ebe masa asemo ye atuatwa any containment strategy na do ma hene beka say on de onye skadani se o efiri sro te se ni abrante ye kan abrante ya oye order dentira heritage foundation amo okay nka the answer to it ne say oh na do ma hene any president dentira heritage foundation ye de se sikadwa free sro ye de abakosema ewo ho a ye beto ye nananom sebe kan se komfo bi a ye friend is kadwa sorry o komfo anoche on the com edis kadwa free sro bae abakosema eda ho no enti enye nokora ye nananom na be kan se ye sabre no asa asem no esi no ya ye ti ase no obi ani ho enti ye de ne aye gidi no se skadwa obri komfo ene kom ya free sro bae nti se wo se wo nyini a o de tramba bi na ye de ya ye gidi de ye gidi na ye short na ye tietia dentira say ye famo skadwo ya famo skadwo ne abakosama ye te say ye nananom be kan ya beto ene ye kan entino so ba diadu wonyeni o ye de ya abakosama e wo hono no nanka akele bibia kasa bi ti si ene be ma ebe kele sa na ema no ibe ku sa na ema no ana be brenase na mo enya yampiato ana na otu ayampia no de kura na ebe ma nkrofo adigi into it more so what na yampia into ono so be bom modern ase obepe evidence ni bi ne say so obi bi sa say nkronu a ekikasi animu eye kwamaya ne friend Kumasi mampon edwusu kokofu dwaben nsuta sam kro nan be be hia be frɛ be ho osantifo osetu ni be hia ena skadwa bae osetu etiskadwa so na sam kro nan no Kumasi edwusu dwaben kokofu eni nsutai beno be ya kokofo mampon nkwa na eye bretuni ena nhihye no ko ba se ebe wi amampon ebe ka union num no ye mani position enti osetu etis kadwa so de a eni ye mampon so ye mo silver stool shen stool enfama no na onye second in command onye kunti hene of the union sa constitution na be hye na atena ha be si ne no bibisa se sa silver stool no amamponte so no eno so obri komfo ene komane ba ya muaye no be kosen se na mo be si am ho muaye wo se ayampia to no be mo nipa
obi kan se bi na to ho ayampa na ope evidence more e dia bebo so mamen kam ase bi abrante bi na abrante bi na hia na ba ko ohwe no wa moto pa onunya kasakasa na moto man no say hey my friend oya mebo oya me papa woni so abrante no ba ko na one no kono na se mo kan so oh hey moto man me hwe wa oso ware chenem wo ahode ne chenem wo betuma abom na wo boma me mo bi efise so wo chenem ya hode na me so me chenu ofunu I repeat ode so chenem ahode na me so me chenu ofunu sa asem na abrante ne kan na baba atwa ho hia nyina na obi esere ehọ na mrantie nkaya na beye behwa adefo abetenche be ka kire matuma ne se asem ya abrante ya kan se wo make attempts so be bono a yesu ye betu abo ha opa kone so se wo kobono o kan no oda ne de ne ho nya dene ontimi mobi na mom o chen na ho de na o chen ofunu enti waja tum so ho de ne chen no akoba bie na ye kan kire o se wo make attempts on abrante be kwa ye be support no mana abo na abrante no ne moju man no odi na nugu ye de ekoye enti sometimes strategy bi ana edi gunsani ani enti the American say asante tano ne farbai ene asante abakosem akudi amaken onia subscribe na share na ma foforo enti nkai bo bi na mu ede pa enti minuanom santefo se mo betie ne historian ko bia de America dia containment strategy NSS mo yeden mo yusu te se ni am kan yi na do ma hene ka do ma kusi ena mo ba abeka so oh na do ma hene do ma kusi no aye ka enya wo jaman do ma hin kro kusi o sa bre no de na mo ko sa so na bakosem no kire na mo ko dadaada na san se adihye no bi ka kire na bi ye frene kusi ntima ye de do ma no kan ni din ho na friend do ma kusi na enya wo do ma sa bre no wa firi ha ko long time akọ kekere wo jaman enti nya wo nananom basem ne ye ka nke be kele asem no na ska bia so ba ye a ne dentira ni ya kan dentira brante a no true challenge se ono wa ye ready for a debate o a o ka se sika bia mfiri soro na do ma hin kwa na aka ye na do ma hin kwa na aka nka the containment strategy ne se oh wa o ka se sika bia ifiri soro ana se ifiri soro ye de na nanom ye beto be saa ne na be ka enti ye de onyi ni aye gidi nanka aye den atwa asem no kwakra what I say because woman come asem bi ene broni de ne somba ye Christianity ni Islam enti no ya mamre bi no mo ha obi anyi ni for example sikabia se ka se obri konfo ka se asantefo nyina be susum hye sikabia no santinia oye kristoni o ka sa asem no kire na onyi ni santinia ono oye kramoni o ka sa asem no kire no se sikabia bi eye bosom na nekra ehyimu a onye den onyi ni because obeka se eye shirk like Quran mu se ne kwan se odi dim foforo ebe bata ni din ho obi odi dim foforo ebe bata ala din ho ana odi anunyam be matumi bi aja ala no atemuada wonya uti ni dim nkramusom ye gidie no why papa te se den kura no a wonya uti ni dim because Allah kan o Quran mu se osi inna allaha la yafiru an yushraka bihi wa yafiru dhuna dhalika liman yasha. Allahu akbar. Allah can osi and Allah forgives not that partners are associated with him.
but he forgives anything else when it pleases him. Enti kramoni a onim saa aye we quotation amaken no. Se wo ka kire no se sikadwa ne krashi ma onji ni. Enti asantini a oye kramoni kura no onji ni. Saa so ni kristoni a ono onim se ene kwanse udidi mfoforo bi eba tanyame din ho ene ne kro ne ba a oye santini o ono so onji ni. Ne soma efra abonten ebe wura ye man no mu no ne akyere ye no enti skadwa kura no ubekom na santini ba bi kura be ka tro so onye ni efi esan sombi a owo mu nti oti ase enti so kasa mo kokko ho ntokwa wan hwe a mo ne mo asantefo no ahoho ne beko first santefo no a beho ne beko ba be nyi sa de anu ni no ba be ya kristofo ba be ya nkramofo no mo ne be no ne beko ne no e de asundwie beba enti ne e de asundwie beba se ya de ya nananom ya beto ya na be ka se skadua bi wo ho enti ya de agidi wa wonyi ni no trawa bi na ya gidi se press conference na mo be na mo ka sa asem no a eno aku bibia akili bibia obi antimi nka gwa bio na as long as am justify no ni ye behu na yehu eti mini adofo a wotie me medem ka sa no be ba wiye no well asantetan no it rooted in history na hwe amana kesia asante kunti abe na so fo obi ajapade na ohini bi betra konwa nso na ne man no ho do abroni friend nationalism no ewoni mu a wa hu se o be start ada suban bi adisei ne na adam ahene de na di ne ne danchira boy nyaba nko ya wa hemfo akese bi mu o man no mu a bebe dene sa di tia santefo be was sa inner feeling no edi sa atenkano di tia santefo be no enyambe dadi intia santefo ehunu ye na ne yebe ma na brase no eno na maken ahobrase abotre ene kasade ena ebe ma na brase odofo subscribe na share nama adofo enti nti ye de sa suban etremu a sa so na manama me bobo obedin bi so akwatia ne yonko na ushia sa afo no a na wa bre oso ho ase ne wakwatia no penya e wo na bakose ma okai a ehye no ushia no a na wa mo ho na wa bre ho ase e de ama no na sa de no afrinitim kura na wo ye de o suppress sa de no na o bresa emotion no na o brenase na ma ye nyina yetimi aka bom atena asundiem na mom enya yampiato te se na ya yehu ni TV so a na auto na do ma hene ayampia no orofo very masem na abawiye eye mosomfo historian Kodu Agyemang subscribe na share na ma foforo enti nkaibo bi if say nkaibo emu de pa me na ma se me ma moniti adehye